Reka nongere mbasuhuze mbifurize ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje kudukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni breaking news n'amakuru yihutirwa atugezeho muri aka kanya. Dr. Sabin Nsanzimana wayoboye RBC Rwanda Biomedical Center yahawe akandi kazi nk'uko bikubiye mu itangazo imaze gushyirwa ahagaragara n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe mu gihugu cy'u Rwanda. Dr. Sabin Nsanzimana wayoboye ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC yagizwe umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye CHUB. Ibaruwa ya Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente imushyira muri izi nshingano nshya, ikaba yashyizweho umukono kuri uyu wa 3 Gashyantare 2022. Igira iti ndakumenyesha ko ugizwe umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Kaminuza bya Butare CHUB guhera ku itariki ya 3 Gashyantare 2022. Dr. Sabin Nsanzimana yaherukaga kandi guhagarikwa ku buyobozi bukuru bwa RBC ku itariki ya 7 Ukuboza 2021 kubera ko hari ibyo yarakurikiranyweho yagombaga kubazwa nk'uko ibiro bya Minisitiri w'Intebe byabisobanuye. Inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki 27 Mutarama 2022 yashyizeho umusimbura Professor Claude Mambo Muvunyi, ndetse kuri wa 3 Gashyantare ikaba yaramushyikirije ububasha, akaba yaherekanyije ububasha we na Dr. Sabin Nsanzimana wayoboraga iki kigo cya RBC Rwanda Biomedical Center gishingiye kuri Minisiteri y'Ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda. Mu makuru yandi, General Abel Kandiho yemeza ko nta kibi yakoze cyamukuje muri CMI cyangwa se urwego rw'ubutasi mu gisirikare cya Uganda. Wari umuyobozi mukuru w'urwego rw'igisirikare cya Uganda rushinzwe ubutasi CMI Major General Abel Kandiho avuga ko nta kibigeze akora cyaba cyaratumye Perezida Yoweri Kaguta Museveni amukura kuri izi nshingano nk'uko Daily Monitor bivuga. General Kandiho Abel yabitangaje kuri wa 3 Gashyantare 2022 ubwo yashyikirizaga ububasha umusimbura we Major General James Birungi. Umusirikare mu gihe yari akiri kuri inshingano yashinjwaga kugira uruhare rukomeye cyane mu itotezwa ry'abanyarwanda baba muri Uganda, ndetse byaketswe ko gukurwamo kwe kwaba gufitanye isano n'uruzinduko Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba aherutse kugirira mu Rwanda ku itariki 22 Mutarama. Ibi rero yarabihakanye avuga ko ibyabaye bisanzwe kandi bidasobanuye ko hari ikibi yakoze. Yagize ati ndagira ngo inshyire mu mucyo ibingibi, ati nihindurwa ry'inshingano risanzwe kandi navuyemo nta mateka mabi mfite. Ati warakoze bwana Perezida wampaye inshingano nshya, ati nzayikora neza mu bumenyi n'ubushobozi bwanjye. Ubwo yamukuraga ku buyobozi bukuru bwa CMI, Perezida Yoweri Kaguta Museveni yagize General Abel Kandiho umuyobozi w'urwego rwa Uganda rushinzwe gukurikirana ikibazo cy'umutekano muri Repubulika ya Sudani y'Epfo nk'uko byagiye bigarukwaho. Makuru yandi kandi reka mbabwire ko u Rwanda rurimo rurasaba Kenya kohereza uwitwa Nathan Lloyd uherutse gufatirwa i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda buvuga ko buri gusaba ubutabera bwa Kenya kohereza Nathan Lloyd Ndugu uherutse gufatirwa i Nairobi mu gihugu cya Kenya nyuma y'igihe kinini cyane yari amaze ashakishwa kubera ibyaha by'uburiganya ashinjwa. Nathan Lloyd washinze ikigo cya The International cyubakaga inzu zo guturamo yahunze u Rwanda mwaka wa 2011 nyuma yo gukekwaho kurya amafaranga ya bamwe mu bagiranye amasezerano yo kubakira amazu ntayasohoze. Polisi ya Kenya yamutaye muri yombi mu cyumweru gishize avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yari yarahungiye, akaba anahafite ubwenegihugu. Ashyikirizwa urukiko ku itariki ya 2 Gashyantare 2022 kugira ngo rwemeze niba yafungwa cyangwa se akarekurwa by'agateganyo. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwana Faustin Nkusi yatangaje The New Times ko bari kuvugana na Kenya ku buryo Nathan Lloyd yakoherezwa mu Rwanda, cyane ko ibihugu byombi bifitanye amasezerano yo guhererekanya abanyabyaha. Yagize ati dufitanye ubufatanye mu by'ubutabera na Kenya hashingiye ku muryango ndetse w'ubushinjacyaha w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Imwe mu ntego duhuriyeho ni ukurwanya icyaha by'umwihariko iby'ubukungu mu karere. Ati kubw'ibyo rero twiteze ko ubusabe bwacu bwo kumwohereza buzubahirizwa na Kenya. Bwana Faustin Nkusi yavuze ko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwashyize hanze impapuro zo guta muri yombi uyu mufungwa muri 2018. Ati twishimiye ko rero yafashwe, kandi tugiye gukorana n'ubutabera bw'i Nairobi mu gihugu cya Kenya kugira ngo turebe ko ubusabe bwacu bwagerwaho. Mu rukiko rw'i Nairobi ubushinjacyaha bwa Kenya bwagaragaje ko bufite umugambi wo kumwohereza mu Rwanda nyuma y'iminsi 21 bumusabira ko yaba afungwa by'agateganyo, ariko Nathan Lloyd we asaba kuba afunguwe nk'uko byagarutswe mu rukiko
muri iki gihugu cya Kenya. Umupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda wasubiye kuba nyabagendwa inyuma y'igihe warumaze imisi warugawe kubera icuka kibi cari hagati y'ivyo bihugu bibanyi. Mu gicugu cuno wa mbere ijwi rya Amerika ryarungitse Assumpta Kabuyi ku mupaka wa Gatuna kuturabira uko vyifashe. Ashitseyo abwira Aloyize Bigirimana uko yabisanze. Irakoze cyane nkuko wari ubivuze koko ni saa 9 za mu gitondo hano mu Rwanda. Icyo nakubwira nuko niko byari biteganyijwe ko saa 6 zuzuye umupaka ufungurwa, ariko iyo saha ikindi n'ubu tuvuga ko byumva hajyaga imvura nyinshi cyane. Abantu basanzwe baba umupaka bagiye bati ni bwa mbere imvura ntiyari iherutse, imvura nyinshi cyane ku buryo nta kimwe kimwe, nta muntu ucaracara. N'abashinzwe umutekano benshi bari hano cyangwa se n'abanyamakuru nibo bari hano ku mupaka, bose bahise bihinda bajya kugama, abandi basura mu mamodoka. Nta muntu n'umwe ugeze tubona kuva icyo gihe wabashije kwambuka. Tukigera hano twasanze hari umunyarwandakazi umwe wari umaze kwambuka, ariko ibyo byo ntibisanzwe ko n'ubundi abanyagihugu n'ubwo imipaka yari ifunze, iyo harimo umunyarwanda ashaka gutaha bwo n'ubundi yatahaga. Ariko uko byari biteganyijwe ko abantu baza ku bwinshi, kugeza uyu mwanya nta muntu n'umwe uraza, kuko niba umwanyumva imvura ni nyinshi cyane hano ku mupaka wa Gatuna. Mbega hari bande, hari abo bitavye ibi birori mu bategetsi b'ivyo bihugu bibiri n'aho imvura yaguye? Kugeza ubu ngubu nk'uko abategetsi bo mu Rwanda bavugaga ko nta birori bizaba byo gufungura, keretse gusa kuba umupaka wafunguka abantu bakinjira cyangwa abandi bakinjira mu Rwanda abandi bakagenda i Bugande, keretse nihagira abaza kubyitabira mu gitondo nyine cyo kuri uyu wa mbere. Ariko muri yavuga ko ari nijoro nta muntu wari uhari, yaba abaturage baho hasi nta muturage urumva saa 6 z'ijoro saa 8 nta muturage wari urimo gucaracara. Ego me Assumpta, woba wamenye nimba iyindi mipaka nyabagendwa nk'umupaka w'Ikagitumba hamwe na Cyanika nayo ubifunguye? Oya, makuru namenye yo nuko iyo mipaka yo itarafungurwa, n'uyu wari ugiye kuba ntangiriro, ariko iyo yindi yo ntabwo irafungurwa. Kogwa leta y'u Rwanda yabitekanije kubikora mu ijoro buca, niki cyatumye itabikora mu gitondo izuba riva igatekanya gufungura umupaka mu gicugu? Nta muyobozi n'umwe wigeze atangaza icyo kintu, gusa icyo hari cyo gutekereza yewe ni uko bashatse gutangirana n'itariki ya 31 bagatangirana nyine n'iyo saha ya saa 6 z'ijoro. Ariko ubundi kugeza ubu nta muyobozi wigeze avuga ngo bahisemo uyu munsi. Gusa n'ubundi nta n'umutegetsi wari uhari, nta muyobozi wari uhari ngo aze kuvuga ngo ndabifunguye ku mugaragaro. Byari uko guteka ya saa 6 abantu bakaba bakwinjira abandi bakaba bagenda, ariko nta bikorwa byo gufungura ku mugaragaro byari biteganyijwe. Urakoze Assumpta, nihagira ikindi kiboneka uratubwira mu makuru y'ibiganiro bitaha. Urakoze, turagushimiye. Urakoze cyane Aloyize. Icyo mbona cyo nuko mu gitondo mu kanya mu masaha ari imbere hamaze gucya ibikorwa bye biza gutangira, ni amahirwe n'aba imvura ikagabanuka. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Burundi burahakana ko atabasirikare babwo bari kurwanira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Burundi bwisiguye inyuma yaho amashirahamwe yigenga akorera muri ako gace avugiye ko ahangayikishijwe n'abasirikare b'Abarundi bateje umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo muri no misi. Pierre Claver Niyonkuru adufitiye inkuru ikurikira. Igisirikare cy'u Burundi kivuga ko atagikorwa na kimwe gifise mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gutyo ko atansiguro nimwe ihari yotuma abasirikare b'Abarundi bajayo. Umushikiranganje wo kwivuna abansi mu Burundi Tribert Mutabazi yabwiye abamenyesha makuru ko ayo makuru atarayukuri. Ibyo mazibisa tuzumva ku mbuga